Fil-Parlament Ewropew tresqet uffiċjalment it-talba tal-Pulizija Belġjana biex titneħħa l-immunità parlamentari tal-MP Laburista Daniel Attard. Dan wara l-iskandli tal-Huawei u l-laqa li kellu ma' din il-kumpanija Ċiniża. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola spjegat li irċivit it-talba biex titneħħa l-immunità parlamentari ta' Daniel Attard u 4 MPs oħrajn. Colleagues, I have received requests from the competent authorities in Belgium for the parliamentary immunity of Daniel Attard, Salvatore De Meo, Fulvio Martuscello, Nicola Minchev and Giusy Princi to be waived. These requests are referred to the Committee on Legal Affairs. Kif fisret il-President Metsola, issa din it-talba se tkun qed tgħaddi għand il-Kumitat tal-Affarijiet Legali li se jkun qed jevalwa il-fatti wara li jisma' it-testimonjanza tal-MPs. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali huwa skedat li jiltaqa' fl-4 u l-5 ta' Ġunju. Eventwalment id-deċiżjoni finali taqa' f'idejn l-MPs kollha bil-vot fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. Dan il-proċess normalment jieħu fit-tul, iżda f'dan il-każ jaf ikun hemm proċess li jiġi konkluż f'inqas żmien. It-tneħħija tal-immunità parlamentari tagħti permess lill-Pulizija Belġjana biex ikunu jistgħu jinvestigaw lill-MPs u jitolbuhom id-dokumenti neċessarji. Daniel Attard kien issemma wara li hu kien attenda logħba futbol f'box privata ma' rappreżentanti tal-Huawei. Iżda minn hekk wara din il-partita u aċċetta li jiltaqa' magħhom.